pečena bundeva prelivena javorovim sirupom. Sastojci za pečenu bundevu prelivenu javorovim sirupom: bundeva isečena na kriške, očišćena od vlakana i semenki, 1 kesica cimeta, 1 kašika šećera, 1 kašika mlake vode, javorov sirup. Pečena bundeva prelivena javorovim sirupom se priprema na sledeći način: tepsiju ili pleh obložiti papirom za pečenje. Poređati kriške bundeve i peći u napred zagrejanoj rerni na 200 stepeni, oko 40 minuta. Šećer staviti u mlaku vodu i sačekati da se otopi. Dodati cimet i preliti preko pečenih kriški. Posle 10 minuta, preliti javorovim sirupom i servirati. Pečena bundeva se može koristiti i kao prilog uz određene vrste mesa. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnoviji recepti, zato nas zapratite.